Assalamu alaikum, урматтуу Марва телеканалынын көрөрмандары. Мына бүгүн ыйык Рамазан айынын кадырлуу түнүндө отурабыз. Биз бүгүн Айша мечитинде алгачкы ибадаттарына күбө болууга келдик. Биз дагы алар менен бирге дуаларына шектеш болууга келдик. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Биздин эшикте пайгамбардын экинчи досу Умардын үнүн уктум. Умар биздин үйгө келди дейт. Атасы баласына карап, "Ey балам, бул түнү Умар биздин үйдө эмне кылмак? Жөн жат, сенин кулагыңа бирдеңе угуп аткандыр" дейт. Бир аздан кийин экинчи үн угат. "Я Абу Хайсама, Абу Хайсама" деген үн угат. Жанагы Абу Хайсаманын баласы, "О атеке, сиз мага айткан Hazreti Abu Bakr пайгамбарыбыз менен Гары Саурда бирге болгон, хижратта бирге болгон, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келген кезде эч жанынан үзүлбөгөн Абу Bakr разияллаху анху биздин үйгө келди дейт. Атасы Абу Хайсама баласына карап, "Ey балам, Абу Bakr бул саатта бул түнү биздин үйдө эмне кылмак?" Баласы дагы жатат, эч бир убакыт өткөстөн эки дүйнө пайгамбарыбыз үчүн жаралган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Абу Хайсама. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үнүн уккан кезде жанагы жаш бала атасынан сурабастан барып туруп эшикти ачат. "О атеке, биздин үйгө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келди" деп барып эшикти ачат. Абу Хайсама таң калып караса, чындап пайгамбарыбыз Hazreti Abu Bakr, Hazreti Umar Abu Haysama'nın үйүндө турган болот. Урматтуу мусулман туугандар, бул аалам дозок бейиш пайгамбар үчүн жаратылган бүгүн пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам, Hazreti Umar, Hazreti Abu Bakr экөө тең бейишке кирет деп сүйүнчүлөнгөн ушундай улуу заттар бүгүн ача калды. Урматтуу мусулман туугандар, келиңиздер, биз дагы канчалаган мусулмандар ашка жаткан болсо, курсактары тойбой, тамакка башкага тойбой жаткан болсо, Рамазан айында зекетиңизди бериңиз, садакаңызды бериңиз, жардамыңызды аябаңыз. Кыяматта албетте бул нерселердин соогун сиз бир жараткан Аллахтан аласыз. Урматтуу мусулман туугандар, эгер сиз жакшылык кылган болсоңуз, чыныгы ихлас Аллах менен кылыңыз. Рамазан айында эмнелерди алган болсоңуз, кыяматта ошону аласыз. Бардыгыга белгилүү чоң бир падыша Искандар Зулкарнайн деген падыша өткөн. Искандар Зулкарнайн желдеттери менен жолдо бара жатып, бир караңгы үңкүрдүн ичинен өтүшөт. Искандар Зулкарнайн ошондо ушундай дейт. Желдеттерине карап, "Биз азыр бул үңкүрдөн өтөбүз. Үңкүрдүн ичи аябай караңгы. Силер жерден колуңарга эмне кирген болсо, сондойңерге ошончолук алгыла. Капчыгыңарды толтургула, уржундарыңарды толтургула" дейт. Үңкүрдөн өтүп бара жаткан кээ бир аскерлер бир дасан жетиштүү болот. Кээ биргилери каптарын толтурат, кээ биргилери чөнтектерин толтурат, кээ биргилери эч нерсе албастан бул үңкүрдөн чыгат. Үңкүрдөн чыгып жарыка чыкса, ким эмнени алган болсо колундагы баардыгы алтын болот. Бирок ал үңкүргө кайра кирүүгө мүмкүн эмес эле. Рамазан айындагы биз үчүн бир ай ушундай келди. Рамазанда эмнени алган болсок, кыяматта ошол нерсебизди Аллах табарак ва таала берет. Чындап бизге Рамазан айы эч кийинки Рамазан айга жетишке эч ким кепилдик бара албайт. Мен бир мурдада бир айтсак керек, аалымдар дайым айтып жүрөт, мисал кылып, 3 аксакал киши 75ке чыккан 3 аксакал кишинин окуясын айтып берейин. 25-ci кабатка чейин айтат, "О, 25 жашка чейин ондай кылдык, андай кылдык, мындай ойнодук, түрдүү өзүнөн жаштык, мастык" дегендей бардык нерсесин айтып 25-ci кабатка жетет. 25 кабат. Allahümme antıbil mescid-i Aksa'nı ile Yahud ve Gavsı'nı. Allah'ım bastırıcı olgun Yahudilerden Mescid-i Aksa'nı kutkargın ya Rabbil Alemin. Mescid-i Aksa'nı kutkargın ya Rabbil Alemin. Palestina'da Müslüman bir tuğanlarına cevap verin ya Rabbil Alemin. Cenab-ı Allah'ın başka da Müslümanların yerleri. Müslüman bir tuğanlarına aziz kılın ya Rabbil Alemin. Dininde beker kılın ya Rabbil Alemin. Din düşmanlarından saklanın ya Rabbil Alemin.
Allah'ım uyuğa sıyıngan, taşka sıyıngan, otka sıyınganlardı Müslümanların üstünden Allah'ım cetekçi kılıp, alardı korkulucu kılmağın ya Rabbel Alemin. Müslümanların özünü en çıkır ya Rabbel Alemin. Allah'ım bizi koruduktan azizlikle çıkargın ya Rabbel Alemin. Allahümme erzukna as-salate qablel memati mescid-i Aksa. Allah'ım ölüm kelimesinden burada aslan eksitinde namaz okudu bağrını nasip kılın ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel ardi ve semavat. O asman cerniyesi, asman cerniyesi yaratıyor Allah'ım. Özünden canlar sıralarım. Ya hayyu ya kayyum. Bir rahmetike astağiz. Ey dirin zat, ey dayım bizim üstümüzden bolgun zat. Allah'ım dualarımızı kabul kılın ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin. Allah'ım nasır ihvanena fi Filistin. Allah'ım Müslüman bir tuğanazı Palestin'de cardan vergin. Ve fi kulli mekan arbil celde bize la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Kur'an'da innemel mu'minune ihva. Elbette imanlılar bir tuğan degen, bizim bir tuğan dindeşlerimizde Allah'ım. Her yerde aman kılın ya Rabbel Alemin. Allah'ım erfaz zarra anil mutadarridin. Allah'ım zarar görecekten bendilerdi. Zarardan tutun ya Rabbel Alemin. Allah'ım Rabbi Allah degen için, Rabbim Allah degen için, Peygamberim Muhammed degen için, Kitebim Kur'an degen için, türmelerde zulüm görüp yatkan, Allah'ım o şuna tutuklarını ya Rabbel Alemin. Allah'ım her yerde zulüm çekip yatkan, mazlumlarını tutuklarını ya Rabbel Alemin. Esin aman çırmığı nasip ettin ya Rabbel Alemin. Mala çakalarının amanda, İslam'da, Kur'an'da beken bolu nasip ettin ya Rabbel Alemin. Allahümme la tec'alna mimmen hadru min siyamil cu' vel ataş. Allah'ım orada karmalan bendilerdi. Oradan bir gana aç kalıp, çan kalıp başka soğukla cetbeye kalganlar kılmağın. Allah'ım soğuk doğrunu bizge nasip kılın ya Rabbel Alemin. Kıyam namazlarda Allah'ım bir gana uykudan kalıp turgan eles, balkim rahmatına cetken, dozoktan kuturgan bendilerden kıldın ya Rabbel Alemin. Allahümme eyyidina es'aluke. Allah'ım ödümden suranarımız. فتقبل دعاءنا dualarımızı kabul kılgın ve siyamana oruçlarımızı kabul kılgın ve kıyamana kıyamlarımızı kabul kılgın ve kıraatana kıraatlarımızı kabul kılgın ve rüku'ana ve sucudana rükülerimizi secdalarımızı kabul kılgın ve tesbihana ve tahlilana tasbihlerimizi tahlillerimizi kabul kılgın ya Rabbel Alemin. Allah'ım Hatmi Kur'an'ın berekesinden Leylatul Kadir gecesinde özünden yalvarıp şuradan ya Rabbel Alemin. Allahümme atık rikâbele وَلِقَبَ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا مِنَ النَّارِ. Allah'ım bizim delerimizi, Alpeşte ve Sürgün Ateylerimizin delelerin, As-Sütün ve Sütündeyden, Elelerimizin delelerin dodoktan kurtarın ya Rabbel Alemin. Allah'ım biz için saçlar ağargan, beleden koludan küçük etken, atalarımızın, As-Sütündeyden, Elelerimizin delelerin dodoktan kurtarın ya Rabbel Alemin. Ötkönlerine rahmetini algın, Trilerine uzun ömür verdin, ben soluk verdin ya Rabbel Alemin. اللهم اعتق رقابنا ورقاب اولادنا وبناتنا من النار. Allah'ım bizim delerimizin bir parçası olgun, boğrumuz olgun Allah'ım, ballarımız, gözümüzün nuru olan kızlarımızın delelerini dozaktan kurtarın. Allah'ım bizim ballarımızın, kızlarımızın delelerini dozaktan kurtarın ya Rabbel Alemin. Allahümme erhamna izâ hummillâ vel âlâ. Allah'ım Müslümanların ürünü kötörülüp, mürzeli közden yol algan kendimizde bize rahmetini alın ya Rabbel Alemin. Allah'ım mürzeli kötörülüp algan kendimizde bize rahmetini alın ya Rabbel Alemin. Allahümme erhamna izâ sirne tahta turabi vahdena ya Rabbel Alemin. Allah'ım toprakın aslında yalnız kalgan kendimizde bize rahmetini alın ya Rabbel Alemin. Allah'ım karanlık örtü yalnız kalgan kendimizde bize rahmetini alın ya Rabbel Alemin. Allah'ım münkar ve nakir kerim, men Rabbuk, ulutun kim demezsen, bilgin kanday, senin kanday kübörün var demezsen, Rabbin kim diye soran gözde. Ve ma dinuk. Allah'ım münkar ve nakir kerim, dinin kaysı diye soran gözde. Partiyan emez, kaysı uluttan emezsin, kaysı uluttan emezsin, balkim senin dinin kaysı diye soran gözde. وَمَنْ نَبِيُّ Peygamberin kim de soran gözde Allah'ım özün bizi rahmetine alın ya Rabbel Alemin. Bunlar münkar ve nakirli sıralarına eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Rabbim Allah, Peygamber Muhammed dinin İslam'da cevap verin nasip kılın ya Rabbel Alemin. Allahümme ecel kuburana ba'da firak hadi dünya hayran menazilana. Allah'ım bu dünyada hoşlaşan kezde mürzemizde bizge en yaxşı üylerden kılın ya Rabbel Alemin. Değiştin bakçalardan bir bakça kılın. Vafsah fiha zıyka melahidina
Allah'ım rahatlarımızı kenem kıldıran kendine bize rahmetler ya Rabbel Alemin. Allahümme rahmet eyler keffanuna. Allahümme rahmet eyler keffanuna. Allah'ım giyip giymezsen kepinge orulman kendimize bize rahmetler al ya Rabbel Alemin. Müslümanlar bizi kepinge orulman kendimize bize rahmetler al ya Rabbel Alemin. Allahümme rahmet eyler sundiye aleyhel cenaze. Allah'ım biz namaz okursan bizge cenaze okulgan kendine bize rahmetler al ya Rabbel Alemin. Allah'ım biz namaz okumazsan bizge 4 takbirli cenaze. Allahümme rahmet eyler humnille alel Allah'ım Müslümanların ürünü kötörülür. Mürzeli közden yol algan kendimize bize rahmetini alın ya Rabbel Alemin. Allah'ım mürzeli kötörülüp algan kendimize bize rahmetini alın ya Rabbel Alemin. Allahümme rahmet izâ sirne tahta turabi vahdena ya Rabbel Alemin. Allah'ım toprakın aslında yalnız kalgan kendimize bize rahmetini alın ya Rabbel Alemin. Allah'ım karanlık örtü yalnız kalgan kendimize bize rahmetini alın ya Rabbel Alemin. Allah'ım munkar ve nakir kerim. Men Rabbuk. Ulutun kim demezsen, bilgin kanday, senin kanday kübörün var demezsen, Rabbin kim diye soran gözde. وَمَا دِينُكْ Allah'ım munkar ve nakir kerim, dinin kaysı diye soran gözde. Partiyan emez, kaysı uluttan emezsin, kaysı uluttan emezsin. Balkim senin dinin kaysı diye soran gözde. وَمَنْ نَبِيُّكْ Peygamberin kim de soran gözde Allah'ım. Özün bizi rahmetine alın ya Rabbel Alemin. Bunlar munkar ve nakirli sıralarına. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah.